Twee gelukkige graad 10 leerders van die Cape Academy for Mathematics, Science and Technology in Constantia gaan eersdaags China toe om meer van die land en sy kultuur te leer. Die twee het die naweek saam met 17 ander leerders wat Mandarijn as derde taal neem in die derde Suid-Afrika-China brugbyeenkoms deelgeneem. As deel van die kompetisie moes die leerders almal 'n taaltoets aflê, 'n toespraak in Mandarijns lewer en 'n kulturele aktiwiteit soos dans of kung fu uitvoer. Emile Delore en Matthew Daniels, albei 16, is as die wenners aangewys. Was ek by 'n Mandarin kompetisie waar ek eerstens vir almal gewelkom het en tweedens toe verduidelik ek vir hulle waaroor die taal wat 'n prentjie maak en toe op die einde toe vertel ek hulle van twee kinderliedjies. Die rede hoekom ek geïnteresseerd is in Mandarin is omdat dit vir my nuwe goed leer, nuwe skills is, sowel en het help my om beter te leer in skoolwerk is ook. But I'm a coordinator for the computers classroom for Cape Academy. So we set up the Mandarin course at the Cape Academy for grade 10 and the grade 11 students. And the local South African students can learn and speak Chinese and learn pronunciation, writing, and also China culture. And Chinese bridge competition was started from 2008 and this is the 5th one. And the students, they're going to have a preliminary context in South Africa. And the students who learn Chinese, they come from all over the South Africa and high schools. And for they try to give speech and the writing test and the performance for Chinese culture. And for the winner, they're going to go to China for the final competition.